keliki runga jo West Karbi Anglong arlo kedoan KAC entry tax geraphan law and order atum inkirda men Karbi Anglong arlo dengue kiso kelong aphai nangkeba Dola mara long ihum sang ke pon elpitra chingkoi phe nangli kitun ke dang thek ma lapen ning hang ma jongsi thek lapen ning hang pulote nangli tuma phan isi bilta kimi Karbi Artist Forum pen ke patir pipon Karbi Anglong along ke cheng siap hong Master Chef Challenge along chepati don igra nangli ke thegason chepaklang don itha bangso ka chepati along soarlo aphan chot lapukali bonta sopin sotom amta chepati don me Men kache thabji aphan KAC canteen lapen Karbi Artist Forum asahem KAC aton riadung along humri dam ignon Kangwai mati auditioner ni lake phai kuni ni phai ingkoi surihini rengkoi rahini lapen adima bangke dipu club Angton pen kachini ji aphan 8638086460 600209 0530 8812011 Kalite 9101592824 along Humri Ignon. Kardom Karbi Anglong live abirta long pen inisa mijuli bepi nanarju ikha birtang ton pen. Nijang Karbi Anglong arlo ke do Karbi Anglong Autonomous Council entry tax gate ke do atum tangka kelekirung palama bangke akimi ke kalideta hai. Athe bangso puthak ke ong dong atum kache song setame penangan thek dong long do bangso alam ki klang dong penajok ke damtang phai kuni ni phai phoni we por phai kre simalom ranai malong ke do Karbi Anglong Autonomous Council entry tax gate aton rialong raikom sai khatum damsi inkir cheklo Kheroni police station ka parlo ranai ma KAC entry tax gate along ke damtang phai kuni ni phai pho ajo por phai kre simalom pen KAC entry tax gate along ke ongdung agar yalong tangka akeli kirung donalangki ke klang hamajo rai kom sai khiatum inkir dangche bangso phi nijang Karbi Anglong arlo ke doan KAC entry tax gate setame ing hapon edlo entry tax gate along ke do atum pen ke ramtang penana pora hu pen setame KAC hin pen ke pathik pon ateng pen tangka rung pon pesi akeli tangka ke endun kwalangki ke klang pena joksi ke doan entry tax gate setame inkir pon chego KAC entry tax gate kheruni ranai ma along kidamtang ni phai pho arni truck a driver atum along tangka kirong dun pen ko ansi tangka ke endun ma bangso alam the arju sinan ओए बोलो कौन कर रहा है आप करिए 12 चक्का 400 था खाली और लोड तो 500 2 चक्का था 300 लोड तो 400 और 6 चक्का था 200 लोड तो 300 अभी ऐसे अभी तो 2 चक्का 14 चक्का 16 चक्का निकल गया और लोग का तो 1000 है 1200 है लेकिन आप लोग का यूनियन का कार्ड दिया बोल के 16 चक्का 500 में चला जाता है कार्ड देने का बाद लोड देने के बाद चला जाता है तो हम लोग इतना करने के बाद आप लोग क्यों ऐसे करता है কত লৈ যাব डालमिया কোনটো ডালমিয়া উমৰাংচু কি আছে কয়লা আছে না गाड़ी क्यों रखा ইয়াত গাড়ী কিয় ৰখাইছে আপুনি गाड़ी मैंने याते मैंने मालिक यूनियन पूरा पैसे 300 টাকা देने का याते 500 টাকা খুঁজেছে 500 টাকা খুজি আছে 500 টাকা লাগে ইউনিয়ন কিমান দি আছে यूनियन पैसे 300 দিলে গাড়ি লৈ যাবি নহলে না গাড়ি ৰখাই দিবি আগে পিছে যায় নেকি এনেকুৱা আগে পিছে 300 টকা দি যায় নেকি আপোনালোকে আগত 300 টকা আজি 500 টকা দিছে আজি মানে 500 টাকা লাগে আৰু এইটো কাৰণে ৰখাই দিছে Lason thak thaksi tumpreng baithalang swalong pendanglong West Karbi Anglong district arlo ke doan KAC entry tax gera bangke law and order hin pen inkir ponexi raikom sai khatumsi paton prexi thek ponlong lo dongka mukam pen bikibe Karbi Anglong lai non malom Karbi Anglong district angkang jasame dipurong sopiar lo along dengue kiso ke long aphai nangbat began lo bangso kiso phan ke khang dun thekja phan pura mission director sangpi Lakshmi Priya IAS diphuan nang humrisi bangso buthak okpran kelang asai phusai phiatum pen chingki chingwai padopon Karbi Anglong along dengue kiso phai pen bangge thoma tuma pran dam tanglo lapen kiso phai setame nangbat bom sonsi thek pon long bom lo
Bangso ke so pen rar phan ke pajok ponji phan pura Guwahati pen Mission Director Sangpi Lakshmi Priya IAS Diphu anang humri se phaikuni ni phai pho ani kang samapor Joint Director asa hemalong Social Welfare Department Karbi Anglong DC Diphu Medical College and Hospital along Sai Klembang lapen Diphu Municipal Board atumpen arsik jit mai nipon আছে আৰু তাৰ লগতে সোৰ্স ৰিডাকচনৰ কাৰণে মিউনিসিপালিটিৰ যিমান ষ্টাফ আছে তেখেতে কৰিব বাট আসলতে বেলেগ এজন মানুহ আহি আপোনাৰ ঘৰৰ জাবৰটো এটো কৰাৰকে নিজে যদি কৰে ভাল আছে মই যেনেকৈ কৈছো যে the source of mosquito is some water fresh water collected in small quantity a bottle tire etc এইবিলাকত পানী যেতিয়া আহে তেতিয়াহে ডেংগি कारण फीवर होब सो जेतियालके बारखुन निदिए तेतियालके हे सोर्स ना থাকিব सो फर्स्ट रेन और पिसते आमी डेंगीर कारणे एक्टिविटी सोशली Kidantang nikep nikrep ho malompen Karbi Anglong along dengue kiso kapati hur nurajo rong sopiarlo ki ong dong atum dengue kiso long pon rentilo bangso kiso penrara tuma phan ki pajok ponje phan cherok to asai ke dengpon padupo dengue achiti matum adap lapen arnikang samsi ki ong hem adung ara elong langketer lapen keterason ki dopensi labangso achitim ki ong nasi hem along kachipang thira kenang sot lapen hem ke sangahut chitimalan chihing nangji dengue ke so symptom angthek long pulote prabjin pen se kachelanga hem along ki wanjia phansi mission director Sangpi Lakshmi Priya IAS pen pacheni pon last 10-15 days of আমি ডেংগি কেसेस যিমান পাই আছো এই কেसेसৰ এগেইনষ্টে আমি যে ষ্ট্ৰেটেজি ল'ব লাগে হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সেই ষ্ট্ৰেটেজি ফাইনালাইজ কৰাৰ কাৰণে আমি আজি সকলোৱে ইয়াতে আছো এতিয়ালৈকে 300+ কেसेस পজিটিভ পাইছো 3টা ডেথ পাইছো এইটো যোনটা এৰিয়া পৰা কেसेस আহিছে এইটো আমি ইন ডিটেইল এতিয়া এনালাইসিস কৰিছো দুটা স্ট্র্যাটেজি বনাইছো এটা কমিউনিটি লেভেল স্ট্র্যাটেজি আৰু এটা ক্লিনিক্যাল স্ট্র্যাটেজি এই কমিউনিটি লেভেল স্ট্র্যাটেজি ফাইনালাইজ কৰাৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ NVBDCB টিম আৰু IDSP টিম আছে মোৰ লগত ইয়াতে আৰু আমি এনেকুৱা প্ল্যান কৰিছো যে কালিৰ পৰা আমি ইন্টেনসিভলি 2-3 দিনৰ কাৰণে আৰবান এৰিয়াছত যিমান ওয়ার্ড 14 নম্বৰ ওয়ার্ডস আছে তাতে 9টা ইউনিট হিসাবে আমি ভাগ কৰিছো আৰু তাতে 9টা টিম হেডেড বাই 1 ম্যাজিস্ট্রেট 1 ডক্টর and having 10 to 13 numbers of ASHA, ANM or Anganwadi workers এনেকুৱা টিম বনাইছো roughly 1000 households তেকেতে দুটা দিনত কভার কৰিব লাগে ফিভার সার্ভেইলেন্স ইন্টেন্স সার্ভেইলেন্স কৰাৰ কাৰণে আমাৰ MMO ইউনিটস আৰু RBSK ইউনিটসও তাৰ লগতে আমি লগাই দিম News report Karbi Anglong live non hejong nili tumalong nang kili isi kenang sora birta RJ tha Diphu rong sopialong dengue ke so phai nang ke bad bomajok ni pho pharman school kang ha phaikuni ni phai troxy sirkep cap crazy lepen krehiniar nian sarkar pen private school doanta in hapon checkpo Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Pensi Bangso Hukum Pachetak Pondo Puthot Arjuponik Senang Diphu rong sopialong dengue ke so phai nang ke bad bomajok ni pho pharman school kang ha Phaikuni ni phai troxy sirkep cap crazy lepen krehiniar nian sarkar pen private school doanta in hapon checkpo lake KAC Principal Secretary Pensi Bangso Hukum Pachetak Pondo Amar Jiwan adawai kinang ji atumapan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponik ji lapenan parta nangli na hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mati home delivery our sai setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan ko ana ne kisu kacelang pen setami mini lasela mar jawon adawai kicu pensi am ta chu itek lo ijakong ta don lo engke do ta don misen lo kasi choro lo la na ki pi dama atuma phan sitame si ning sampit lo si la sa do vai ke anatum an sitame enak ni
sini tang same jela khalo pen isi ke arnam ahir jo melu sini jela khalong lu asi so duai ke kichobang putin na bang setame aja kong ta doji apen an ta chu thekji apen kamat tha setame matha plot asomsi non che thek long lo Klar dak pen kachini jiapan troxy 5 hini trok pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Kidam tang phai kuni ni phai phor ni Dolamara police station ke parlo PWD atowar pi Dolamara rock dak arleng along ihum sang ki pon bom LP truck kaching koi phira jo sang do anta che thok eran pin lo Lakhain kara truck Dwarbagori constituency ke parlo Dolamara police station Dolamara lems along sang ki pon bom hot ihum LP truck tomara long chingkoi phe kachingkoi phe LP truck number lake AS09C 4407 Dolamara Lemsalong Sangkepon bom hot Dolamara PWD atowar rock dak arleng adu ke kek pigajo Sangkepon bom hot chingkoi phit luposi birta ridun long kachingkoi phit LP truck along kaddo kabe thoila pharo isira truck cap lem sa sangsi kepon busi pachini pon kachingkoi phit adima long an raikom sai khia tumpali damsi kedo ana sangstami humpen Truck upon setami ing thu pontulo. Truck kaching ko ahut arenga hu ke swabang avelang. News report Karbiang Long Live. Kidamtang phai kuni ni phai phor ni Korkanthi constituency ke parlo Dhanta Ghat Longmyur Jeng college along ingdeng hini freshers meet padopon. Bangso college along akimi lokachali donatuma phan kedeng amai padopon. Korkanthi hawara longta akang tu yangdeng mate degree yangdeng lokechari long japan isi degree college donang jipu non ke khibom KAC chairman Raju Tiswa hinpen bor iponsi Dhenta Gharalong Longmyur Jeng college 1 PC owi kimiari sorim swatum akang tu yangdeng mate degree yangdeng lokechari dun long jabar sai longlo Bangsojo kidamtang aning kan pen freshers meet ke cheng si aparman ke paman pona sonsi peneng le thota paman ponlo Bangso freshers meet along lokechari akinang soralam the lapen lokechari ke thek penajo me thangalong rimate edet ke charai khom munjia phuthak setami kachetong don alohia tumpen than paklar pom anparta bangso freshers meet ahut college along kechari ke menai lapen ke thek nai na yatuma phan karchu padupom college along kechari donabang phubang phido anatuma hinpen ningkarong chipi ponsi me thanga jutang jubat akikan kachepaklang setami padupom KAC chairman Raju Tiso kachepaduk lapen karjap thipen labang so hawara longta akang tu yangdeng kacharli awar sai donang chi pajok pili lapusona war sai longpon upusi principal division rongpia hinpen chairman Tiso asang khophan kachoro pajirpon ini kadak second freshers meet matela ingdeng hini tilang mitum khan kideng labang so mai ni lija semepet kachorgang tungla litung pada Korkanthi MSc lo man kido Raju sir ati non bangai council Karbiang Autonomous Council chairman lo alang li pangsi jase mette churu lo alang li ajoini sila bangso akule sa bangki kini la pan ang dengang le lo lapen la bangso lo RD nang pidut la bangki litung baching ho Dr. Tuliram Longhang CM Karbiang Autonomous Council dipu lapen non nili si kachuru kang tung la lo litung non executive member di education department man ki doka Richard tokdi alang le kami education na paprang ni lidong Karbiang long anso secretary na paprang nang jipu pen non pinang anasai labang so quality education pa ngi pan alang itong klempon lasi pini labang so mai long kami alang litong la mitung pini magazine kami kupon alang le kami message tanang tidul Piniarni lapuson nadak Dhenta Gharalong kachari awar cycle long ponaki isi ningkarong me alang binong Lasi bangso college long kachari osomaratum lapen thanbang do anatuma phansetami chairman Tiso sang hopen kachoro pajirpon college sa long students sa pon ko yan ati mes ni ko ta bana yung tan mane once ni ngaro mo jelo dak raga tuma ma ko ma tha ko monten to ba de ko do ni mo ko ta mo dak bang salam dili ni ngelong ko kan ta ra re ko ni ko da mo ko yo mo ro si ni ha ko si so college
karena mak Bangso Ingdeng Hini Longmirjeng College Freshers Meet Hood KACEM Surjorong Pharai Hinpensi Lunka Namalin in Pupidunlo. Bangso Lunka Namalin along Karbianglong Nong Nam Kachatang Klong Alun Sepo Lun Sepi Lapen Lamarjan along Chaparjan Bang Pubang Piatum Setami Chetong Dunsi Mesen Ben Lunka Namalin Padupon. Office में लमंसो कॉलेज इफिर क्लब ये आलम थे महत्व तो एकदम चेयरमैन सर और दाग टेलीविजन में ये लो दाग पिनी दाग चार्ली तुम मिशन के ना फाइट दो लपें अंतर में CM सर पेन डॉक्टर प्रेम हंग पे लमंसो कॉलेज अपन आजा गुंहित के लांगुन चारी दो नजर में अंतर में पूर्व प्रिंसिपल बिगिसन और पियालांग ली क्लेम सुपर दुपी लो पोसिनो पे अनुमति chairman sar pencerahan makan lo dia lang inuet si mana bang puku single handedly jadi inuet lang ke cepat dukon sila bangso kules lan si kagap lu kason Bangso Freshers Meet ki pado along alohi sarpua manpen KAC chairman Raju Tiso kachetong dona hot manpeng alohia manpen EM Surjorong Phar EM Billy Mohan Khaklari AUDC Pro Vice Chancellor Professor Siwasis Biswasatum Pendanglo ke ongdungatum chetong don Dogmoka pen Samsung Inti Karbianglong Live Assam Sarkar hin pen kedam tanga porahut 4th grade asat langang thek paklang pondet manapi puthot 3rd grade ang hoy asat langang thek pini seba hin pen paklang pon thutanglo Karbianglong Live adon rialong non hedjong kilong poneson sodak kenang soda birta Assam Sarkar hin pen boring ang hoy aparman 4th grade asat langang thek paklang pondet api puthot pini ki paklang pon thuang deng lagi 3rd grade asat langang thek Labangso sadlang ki padopon na ke kedamtang pai cheklo ni phai inkoraner kebarni bangso sadlang aphan longri arlo lak truck so seri sonimso amulu katum 3rd grade sadlang avai kangalong tokdun lo Labangso 3rd grade sadlang along ki tokduna korte lapen injira tum aphan ke pachini pon klar dagalam the lapuson henlo sadlang ang thek joy ki pen ki longja aphan nangliri deng along kido mobile phone along sebaonline.org a website along ka homri ponje aphan pachini pon Kinang sola birta puthon arjui tha bangso ningkan pai chekloni phai koroner keparni kepa dopon 3rd grade ang hoya pharman ke tok pora sadlang ang thek pini paklang pon tanglo 3rd grade chokamar ang hoya phai kaddo kabe ki paklang pona phai lake surikre ke thomra pharo ke thom bosi chini don bangso sadlang ang thek pini por phai kre sira chiti mapor seba hin pen paklang ponlo sadlang ang thek ke patini ponje phan sebaonline.org a website along Humri ponote klardak abirta nangli longponpo News Desk report Karbianglong Live Pini prime time abirta ke lapon si kangtoniglang